Wah. Aya pi acam ka mana ya? Sangat kenal kang bapana Neng Ayu anu simpati. Sebuah abdi. Di sarangan Aiman cepet. Wong lamang awakin sonar retak bisa nawak sampean udan papayung buset aduh no udan papayungan belok-belok bisa jalan buat kena ya bapak wakwana cen daka gambaran sarangan papa Neng Ayu. Aduh, apa Neng Ayu bos pasir singkir disuguhi sega ora dipangan disuguhi sega ora dipangan denongan orang ke pakaulan ngayu penuh hajat disuguhi banyu ora diminum doang disuguhi sega ora dipangan bos Napit bos Ciater hateran bos Napit ya no serakan apa baik hari itu kejamrolas bengik baik wakwante ya no papa Neng Ayu ditimang dikaya-kaya kuna wawis pengen dadi ramda wakwante dadi ramda buru gitu sakit koprok aduh Jawa Koncen alias apa Neng Ayu bos pasir oh ya mah aduh kalian yuk udah papayungan oh ya ada pit udah papayungan ada pit set keprak atau keprak aduh aku nanti api acam kamar api acam silakan apa baik ada tekan jalan baik mana aing ati moy pamangku hati apa Haji Cimoy pangapit selama abdi Haji Cimoy kamaknya Pak Haji Cimoy anu bagi api ohon karena soli masih ano no kono itu api ohon karena soli Hamba la ilaha illallah ya piraku kesilan iya wakontin mangatung api ohon api ohon karena soli waktu ngarit basa orang tepuk Ujat Production Imotan Gula Ujis Imotan Gula Ujat Production Api onano Api on jantan lantaran api ohon karena soli aturan piraku api on ganda soli anu bagus kapayung
pion masa urang waktu setarung tapi aujet imotan aujet production aujet Jonathan Lantaran Mas cepet arep gede. Piram Aujes Bahasa urang Aujes production Anu mana Aujes Mepet kembang di Borua di jam kembang di buah di candang karena Kiri dada sang kancang sawi abong asu sang kana jangan sa